ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, makapakatawa. Ay. Yan niya, Maray. Iba Ay. ano niya tikat katawa, tagkatawa kami mo't ka ni Marikwan, Makapakatawa nga raw da. ay, bayamon Maribanang, no kayat na nga agkatawa nga agmaymaysa. Istorya mo't akada kami, no anya tikat katawaam. Diyan nga rod kayat nga istoryaan. Sige, agkatawa ka laang ditang agmaymaysa. Tag-istorya kami kani Maribanang. Sige, Maribanang, agistorya ka man mo't iti makapakatawa. Kastoy na. Ay, kasanungay ang makaistorya ak, Marikwanang. Rugyak pa lang ti agsaong ang agkat katawan ni Marituyan. Ay, sabay pigsaan namot nga rod, ay, makatitilang. Ay, marurudak iti dayjay atuyang. An naman ang tinaramin na ka, tamarurod ka. Ay, awan mo't kit di ngam kumanatawa nga men. Di mo pa'y kayat naragsak. Di namot nga rod ibaga no anya tikat katawaan na. Ada siguro secret na. Ay, pinanawak ijay tersena ni Marikwan ang agkat katawa. Ay, maumak at talaga. Gusto na, Marituyang. Katawa ka mula katawan. Na, Ay, nay, ayan nan ngay ni Maribanang. di mo nadlaw apimanaw. Pimanawan. Katawa kan tumat nga may nakatawa. Ay, anya ti orasan maray. Maluman oras ti panagluluto itan. Ay, malamgaya man. Di mo nadlaw ti oras. Agawidak nga rudon maray. Agsubli at tumanang ninton bigat. Apay kumangag subli ka. Ay, kat kasi ti sigod No may kalaang agkatawa di ti tersinak. Uray saan kan nga agsubsublay. Kunaking ka nga, gawid ka adagos to, may kaagluto. Kay nagawidak mo na dagaws. Mano nga oras ka na panakin, inistorya ka dagiti kukumarem. Nakiin istorya, kaya mo napana lang nagkatkatawa. Anya? Ha? Ayun na yan. Kasta unay ti apal kanya dagiti kukumaray. Damag daadabag noan niya ti katkatawa. Ay kit ore asino mo't talagang agdamag da, no niya tikat katawaam. Jakim bagbaga aging gaan narurod na kanya. Anya ay ang amin tikat katawaam. May saka mo. Kaya't mo matamamuan. Ibagamaon, niya tikat katawaam. Masapul ay ang adarason na. Basta agkatawa ka lang. Tapno ibaga dagiti tattao nga adote kwartam. Ay, wala niya. Lumabas nga ta ni pare inting dito'y balay, inton madamdama. Tapay. Ay kit pasikatak tapno ibagana nga do ti kwartak. Pare, nakabulsa mo dagita imam. Tilamad-madlaw mo. Kahit limabas ka gayam dito'y balay. Dapay ka di sa bali ang mabalin na pagnaan nga agawin. Manipo di ta barangay. Nuusan dito'y arubayan yaw. Sa bagay magkidi Apay akilat na nagkatawa ka. Ay, kasta ang amin no do ti kwartak pare. Ay, imbagman ta ado ti kwartam. Ha? Ay, lapsan ka nga ro din ta gawid akon. Urayan na kon ni Banang. Adan ti honorarium ko. Ha? Kasanungay ayan anay da ito inyawat mo nga honorarium mo, Inteng. Nagbasit mad. Saan kan nga reklamo? At least adda ngam ti awat. Ay, nagrigat lakit din ti kastoy. Ay Ikanakton iti pagmerienda. masapul pay la ayang agmerienda ka. Una. Ay, isupay manen amaksay dito honorarium mo. Narigat mo, no mabisi na na. Umay ka manen agkatakatawa dito tersinak, Maray. Apay, dakars. Bawalan ti umay agkatawa ditaw. Saan mo't kid day? Na
Imbag ko ba no ibagam no anya tikat katawaam? Ay nakastuyak lang maray no ado ti kwarta kay. Aya. Jak malapdan tiyag katawa. Ay katun, talaga. No ado ti kwartam, talaga naragsak ka. Aw, naawata maun maray. Ay, wan, maray. Maawata kaon. Jak mat nga rod makakatawa akaskan ka, taawan mat nga rod makukwarta. Isogayam akatawa ni Marituyang. Taado ti kwartana. Ay, kasta gayam. Mas daawak laang ano nangalaan na matiti kwartana. Kat ado siguro at tinaglakwan da iti lako da nateng. Saan damat nga agmulmula? Ay, agkatawa. Ken naragsakak kumamat maray. Hanggang nagbasit matiin yawat ni inting nga honorarium na. Isukat day tapay ti pagladladingitak maray. Ta saan damat langan nga ipangpangato ti honorarium mi nga o opisyal. Iso nga i-budget ko anaimbag to'y kwarta nga inyawat ni inteng. Tanay, nagadumat a paggastusan. Nagpudot laki din ay ti panawon ita pare. Isungaron nga imayak nagtugaw dito'y sirok ti mangga tapris ko ditay. Ay, Da, dahil sa mo jag lalako iti ice cream pare. isumit. Ay kitaya ba ba? Gumatang ka? Apay, di nalakayat mo nga libre mo tayo. Una. Day talaga yan. Basta, si Kapitan. Wala. Aya ba? Ay, Naibos man pare, di ice cream mo. itay pa. Uray sak pare. Nagbeat mo ta maibos ta ice cream. Ay, nagawid ka nga ro din. Pagawidin na nga. Aldawan. Ay, una niya. Mapangugayang bilangan di kwarta ka di balay may. Natagkatawa pa. Ngagangay ta do ti kwarta na pare. Wala nga rod. Yung kabilangan ti kwartam. Kunana nga ado ti kwarta na. Isumutag pa ilibre. Dos nga asin, piso a mantika. Apay dagita, maray. Iso nga rod ti gatangak, maray. Awanan ti dos kan piso a magatang ita. Ay, awanan? Na, kitaang. Agkat katawa man ni Marituyang. Siya ka kat katawa Marituyang. Kay, asino kumapay ngay? Nangagaw. Unay mo't day ta dos kas kada pisaw. Yan anay ko nga rod daytoy honorarium ni Enteng. Di mula tultuladan ni Marituyang anagado ti kwartana, iso akanayon anaragsak. Ay, pudno marikwanan. Pudno launay. Agmerienda akman langan, tamabisinak. Ay, ilibre nakman maray. Na, si kapay mat nga ano ti kwartana ti agpailibre kanyak. Sige man, Maribanang. Ilibre mo ni Marituyang. Wen man laangan. Hey. Sige ay Mari, ibagam kan ni Marikwanang no anya ti kayat mo ameriendaan. Tasyakon ti mang bayad. Mas taawak kan ni Marituyang. Apay manin. Kuna nang ano ti kwartana. Ngam isumat ti agpalibre. Ay, agpadada ka ni Pari Badaw. Inlibre mat ni Pari Badong? Katwan. Na, payan dagi jay nga agasawa? Bayamon. Talaga kasta dagiti ado ti kwartana. Ay, pudnon sa asaan da akayat ti aggastos. Saan ka ako manatawa, Maray? Tamukon nga ado ti kwartam. Ay, kitag katawa aklata, amaray. Naragsakak gayam. Ay, saan mo nga ipalastaw nga ado ti kwartam ta delikado? Apaya delikadaw. Nung ay hold upan da kayo kanibadong mau. Ayan da nga idagita a hold apal. Naa, kasla birbiro kampay no sa dino ti ayanda. Ay, katbay nga umay da kami hold upon maray. Ay. Naa.
At damot ni kumparim abadong di taruar. Diyak kaya tagparang. Agpailibrin tumanin. Sika paimot nga awan maku kwarta na ti pagpalibrian na. Mas daawak Ay, nalaing dan sa laang mat asumao. Sumot ti paglaingan da. Ay, tinakabutbuteng. Amangan numasiiman idadagiti agkaiwara ahol daper. Uwin Ay palagi pamday dya kumparim, inteng. Ibagam asaan daunay nga agpalpalastog. Makamuda iti biyag da. Apay nga ibagam ti kasta, kat sika ti kapitan. Ay, uwin gaya man niya. Ala, ing kakasaritan ni kumparim abadong, taad da ijeruar. Paray. Nagkita tamanan, paray. Uwin man. Agilibre ka mo tin ang arod, paray. Diyak kayat. Ada ibagakan ka. Isuadenggan. Anya day tangay. Di man ipalpalastog ka ni Marituyang ti ado nga kwartayaw. Nay, saan mimot nga ipalpalastog ah? Agkat katawa kami lang may kinituyan ka. Di ka katakatawa. Ha? Anya kakidin, pare. Lapdam nga rod, no kaya't may agkatawa. Makamu kayo. Kita da ka ba dong kan marituyang, maray? Day, itaman pa'y anagkuyog dagita adwa. Naka-holding hands dapay. Naglugan damot iti tricycle. Papananda nga ta. Mapandamot siguro ag-date Wen siguro Da kayo ngay mat ka ni kapitan. Kaano kayo nga ag-date? Inton maala na siguro, jay bonus na. Ang mabayag pa'y samag. Mabayag. Manupay abulan ti urayan. Ay, awan latangarod ati maku kwarta da tao. Imbag pa'y da pari badong kan Marituyang. Taadulat ta ti kwartada. Apay, di mo nadlaw ay ako man natawa da magmagna. Kaya't naasawan, adu ti kwartada. Naragsak at talaga ti tao. No adaw ti kwartana. Nay, apay nga, itasimbardang da ito'y tricycle. Aywan. Sapay dito'y paimot awan ti matata o tinangisardengan da ito'y barbasan a driver. Hay, apay nga insardang mo da ito'y tricycle. Ijay ilay, ti kunami apapanan may. Hold up da ito'y. Ha? Ay, sus. Hold up! Apay nga hold upon na kami. Ato gayam ti kwartayo. Kunadala ang dayjay. Namati ka mutang. Ala, iruwaryo ti ado a kwartayo. Ay, awan nga raw, ipapilit mo kideng. Kaya ti matay, ha? Ay, bataong iturong nandi paltog na kadata. Ay, namati ka may. Paltog-paltog lang day ta. Plastic. Anya ba lang tararamitan nyo? Iruwaryo ti kwartayo. Ay, uray kapkapan na kamay. Igatang milaang itibog goong da ito'y kwartak. Nalastog kami laang. Iso nga ibagbagami nga ado ti kwarta, may. Sige, paltugan na kami. Danumot lang, ti bala na day ta paltog mau. Nita. Uray paltugan na kamay. Awan ti maalam makwarta ka na kamay. Umay miman i-report yan na pasama ka na kami dito sa salugan, pare. Anyat napasama ka da kayaw. Hinuldap na kami. Hinuldap da kayo. Ay, kunakun kit. Di kay ngamin agan-anad. Binagaan kayon. Ikat katawa mila ang mit-akin ni tuyang ka, tapno ibagayaw nga do ti kwarta may paray. Ang kinapudno na, awan ti makukwarta may. Ay, day tati maala ti para mag-ataaw. Ay, agpasimple kayo, ura ado ti kwartayo. Kasano tayo ngay amatiliw jahul apar. Apay mabigbig mo. Ay, basta barbasan paray. Isound jahul dapar. Ay, imbaglakit din ta sa anak abarbasan. Apay nga katawa ka, maray. Kunak, gumatangak. Naglag ka, kiday. Amumot siguro, ti kayat asawan day ta pa nagkatawak, maray. Kwarta, kayat nasawan, ado ti kwartak itay. Ay na, saan ka unay, maray?
Amangan no isaruno na kamo jay hold upper abarbasan. Ay, talaga nga da, Maray. Wen, iso nga uray ado ti kwartam, saan mo nga ipadlaw? Pasimpli ka laeng. Alan, lakwan na kidain. Ay na toyang. Adaman ken awan kwartam, nasaysaya at adi mo ipadlaw. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ba daw, di karumwar, at dansamot agkasarita. Sana karumwar. Sika ngay. Di ka di mapan makikasar. Mapanak ijay ilay, iti balay tigayim ko. Taing kami kitaan tay pag-applyan mi akas labandera. Labandira. Wen, ijay balay ngay ni Mrs. Ong. Ti kabaknangan ijay ilay. Imbaga, numaawat ka. Bareng Mala, ingka nga ruday. May madaytan na pakakumikumam. Ngam ti makisarsarita kadagiti kakaruba. Tatabanong, mangmangag mo day jay? Tukar, Mike. Makapasala. Nay, sala kan sa mo dito isang wana kaon. Tintan sa mo makisala. Apay, ada kasaran aya. Di barkada nga ron. Agkasar. Di ka lang mabait. Pagbainak ko barkada nga ron. Tintan tadakad bak. Apay, mumaya nga agat atindarak iti kakasta. Apay, sana ya? Apay, ina nga raod. Managbabain ka no? Apay, kaano pa ay? Nay, sigod mo naman nagbabay na ka. Apay, itamla nga maw. Ay, mabayag ka pa'y ngagtugaw dito isang wanan ti Tersina, kabadong. Apay, orasan na. Mangrikupak nga minan ka. Ay, nagsapa mo ito na mga rikab kamaray. Mapan kami ije kasaran. Kaduak ni Mari Banang. Ay, mapan kayo, Mike. Kat hanyangay. Mapan kami man agsala kan ni Mari Banang. Maray. Wan Maray, mabitlaang tamang rikupak. Ay, umay kamat, pari badong? Ay, mapainak, Maray. Ay na, saan mo naapilitan no saan na akayat Maray? Mabitlaang tamang rikupak tamapanta. Apay, asaan ka mo tin anapan iji kasaran? Ay, mabainak man lang, paray. Oh, adabain mo? Ay, hindi mo lang mumut, paray. Talaga man nagbabainak. Jack, amo man nagbabain ka. Jak tupay kaya ti makilangin ka dagiti tataw. Ay. Kastuya ka talaga, paray. Sigod ama nagbabainak. Mabain ka no ni kabadong nga umay makikasar. Mamati ka, Mari Banang. Kaano pa'y nagbalin ama nagbabain ni pari badong? Sayang, tasaan nga umay. Nay, isun samot jay nakatakder ije puunti kayo. Na, aywan. Nay, apay ngay, saan nga umasidag dito? Kat managbabain nga rod ako nana. Amo kun no apay nga ibumay. Panangan nga minaw. Ay, winan niya. Umay matlagay ang makipangan. Kun nga ron, kunakman no managbabain. Usep, Nay, apay manang. ada ka dito ikasaran? Wala tao may kami agbantay tapno mamintinar tilinak ken kapya. Kaya't kuman nga i-report tay nakitak nga inaramid ni Kabadong. Apay, adda ni tatabanong?
Intaray nakitten di talo asa ka tinwang. Nagadon! Kayat nan sapay nga itaray di ulo tinwang. Ngam gaputan na dagsan, imbati na laangan. Una naman nagbabain. Ay, anya man nagbabain. Nagpuskol matirupa na. Kapitan, kita am jerwarti balay da tatabadong anay. Anya jay nakabilag. Jay nga istorya kang ka, jay mapukpukaw ako ko tinwang. Isudagi jay nay. Ay talaga gayam nga isutin ang itaray Kawan, ay imbilag na pa Ay bayam ta kasaritak tao. Ay, sige kapitan, kasaritam. Ay babalin nga agsarita ta pare ba daw? Nakitam din nakabilag ako kung tinwang paray. Iso nga ron day tati kayat ko apagsaritaan ta. Mayat apulutan paray. Kayat mau. Na, kung naman nagbabain ka, Ha? ay apay nga intaray mo dagi dya ako kod. Talaga mo tama nagbabayin na ka. Nakita da kan, tupay anang itaray. Iso nga ro tatalo lang ako kung tintaray ka. Tama nagbabayin na, paray. Naa. Nuwawan babayin ka. Intaray ko na, di upat ako ka. Ha! Imbaga ta Jack intaray jay ulaw. Tama nagbabayin na nga raw. Anyamot ni Tata Badungan. Wen nga rod, nadamag ko ti inaramid na iti kasaran. Numasabat ko, nakadumog ka na yon. Saan nga agtagtagari ko nam? Tagayam agitaray, ti kukod. Kanuoray umay dito tersina kat nakatugaw lang di taigid nga awan tagtagari na. Kasla kapimpiman. Tati kanayon na nga ibaga, managbabain ka no. Siya tayo, kakadwa. Ay, guri ka. Tatabadaw! Woo! Dumagas ka boy! Maawis na kaya ti kakasta. Aginom ka lang basit! Umayan! May kagpaso, tatabadaw. Ay, sige malangan. Pagbigyan kayo malangan, tanay. Managbabayin na kay. Daytay. Oh, Nay. magano. Ay, gusto na. Di mo punon day tabasok ako, Sep. Diyak una gininaw. Oh, basit dayta. Hala, pagbigyan kayo malangan. Maray, adala ko mga arak. Nay, nabartag ka maot ka ba daw? Kurang araw, diyan painom na kanya. Iso apaw tangan naman pa iti may sa butilya. Ay na, saan ako namang tad iti arak tanay, rumabieng. Apay, di na kaya nga ikan. Agkumari tapay. Agawid kan, kabadong, tayong kaka maturugan. Kaya't munsa may tabuo nga amin na gito at agila ko ba? Ay, saan mo't Nay, apay akastamot tanti ibagam nga Wine, tama ka ungatangan. Italangaw mo tang iti arak, madinak pa ikan. Uray anya ti bagbagam, saan ka nga ikan? Ay agwala ako, nay. Nay, ay, saan Eh! Ay, sus. Yumayuan na waan ni kabadong. Ay. Kita amot kapitan ti inaramid ni kabadong dito tersinak. Ay, nagwala? Wan, kapitan. Ay. Nagado ti binuong na. Ay, naskan abayadan na amin, dagita binuong na kan pinirdi na. Wan, kapitan. Kunak man no kunana ama nagbabaeng. Kaya no isumati ka na yun na nga ibaga. Ha? Awang magayang babain na. Una yan ni Pari Badong. Kuna na ama nagbabain. Ngam awanan bain mo't gayam. Kaya't kung arot na kasarita, ang saan mo't arum-rumwar iti balay na. Aglemlemang siguro Taam mo na nga dabasol na. Ay, sana mabalin nga aglamang na jay. Adun ti reklamo kontra kan kwan. Saan min nga ayaban nga ginom ni Tata Badong, kagawad ko nang. Ay, saan yun nga ayaban? Di agwalan tumanan inton mabartag. Saan la dayta? Ibusin na pa iti arak ken pulutan. Ay, dayta ti managbabaen. Babawi kami anang ayab. Ay, ita takayat akasarita ni Kapitan. Saan mo tin arumrumwar iji balayda? Kaumit. Noon niya nga tatirason Adi rumrumor iji balayda. Ay, pare Badong!
Ay, siyak na ito'y! I'm here! Ay! Si kamagayan pare. Ay, pastre ka nagtagtungtong ta itinalapat. Ay kitumunag ka ah. Ay, sige. Anyaya, ti pagtungtungan ta pare. Di pa nagwalam ijetirsin na ni kagawad ko na. Ha? Nagwala kaya mo pare. Na, Ay, di ka man nag-araramid dito istorya pare. kaya't mo asawan. Di mo malagip ti binuong buong mo tagilako ni Marikwana? Oh. Among pare, jak maramid day ta. Oh! Taamong may tama nagbabainak apirme. Ay, naman nagbabain ka. Saan arumbang agwala ka ititirsin na ni kagawad ko nang? Oh. Ay, wina niya. Payadam ti pinirdem. Ingka kasarita. Ay, mabainak pare. Na, Mabalay na si kalangan ti mapan makisarita. ay saan na mabalin? Sikat ti mapan makisarita, ta sikat yakin aramin. Kung naman nagbabain ka, mangibabain ka gayam. Ay, jak nga ron maawatan to'y ugalik pare. Oh. Numaminsan, managbabainak. Numaminsan, awan babain ka. Ay balbaliwam day tanga ugalim ah. Maminsan pa'y nga aramidem, ipabalot kan. Nasabat ko da usay. Mapanda ka no aginawm, ngam saan da kan nga ayaban, badaw. Adon tumanen ti aramidem akababain. Bihibak itan, tuyang. Takin na sarita nak ni parinteng. Delikado ako no agaramid ak manin iti kalukwan. Kitun na, apay ngamin nga agaramid kay ti kalukwan, mangibabain ka. Mapanak pa'y makisarita kini marikwanang. Padasag man na tawaran niya babayadak king kwana. Mapan ka. Tuyang. Nagswildo ka din, iyan nakilabaan. Wan, apay. Ikan naman iti pagbayad ko kini marikwanang. Nanya, ha? Nagbambanugak ng pagbayad mo lang iti dinadaal mo ijay istor ni Marikwanang. Sa nabali at agswildo kan tumanay. Ay nung ka, naglalay nga mon ngay, kunam ama nagbabain ka. Ita, awan mo gayang babain mo. Ala ka din ah. Ikan na kaunti pagbayad ka. Ay parikot munday tabadong, di nakiramraman, nagbanugak ti kwartak. No kayat mo, ingkamot manggad tapno at day bayad mo iti dinadaal mo ijay tirsena ni Marikwanang. Ay, na yung tinaramid ko aya. Kababay. Ay, tatabadong, nasaysaya at lakuman at tinakdiram tay nakunam, ama nagbabain ka. Itikas na, nailiklik ka, iti pagparikotam. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maritoyang, Romuar Kaditan, awanen di agsingsingir. Sigurado ka, Maray? Wen, di mo ayan nanggag di motor na pimanaw. Ay, nasaya at matngaraw no pimanawan. Namin anon nga agsubli-subli day tang agsingsingir ken kamaray. Mano aya ti utang mo kan kwa na? Ay, jak man amo di tang agsingsingir, na nagkagat nga umay agsingir. Bayadam nga minen atap no saan nakaasublia-sublian. Eh, ni ba dong kaw ti akin basaw? Di nakikan iti pagbayad kaw. Kahit agdanayon mo latang arodan nga ilimlim mga ti utang mau. Karni ti baboy! Gumatang kayo! Mabalin ti utang! Aywan Ipapautang kumit at talaga dagitoy. Maray, umutang ka manan. Nalaingak mo't nga agbayad. Na. Aw, umutangak iti 2 kilaw. Ay, 2 kilo nga? Areglado na natuyang. At
Dasidaentan, badong. Day, nangalami ti dayta. Karni may na nakasubat. Inutang ko Manay, amin mutlangan utangan. Isugayam ti uso ita. Kahit ada pagbayad mo, no may nakasingiray. Ay na, saan mo pailaan ka di a problema ang ti pagbayad? Tinapatag na imas ti sidaenta ita. Mala, mangaron kan taagluto akaw. Karni ti baboy! Ipapautang ko! Agala kayon! Banang, ipapautang na kano. Ay, awan pagbayad ko iti dayta. Ay na, agala kayukit din, kapitana! Ay, saan? Utang daytoy! Ay, kapitan, manungay akilo ti alaan niyo. Saan mo't akayat ni Banang? Narigat ti agbayad. Iso nga anusan men ti agsidalatan iti papaya. Ha? Ay, makapasangit mo't na itaasidain. Ay, sige, inka agisursur ijay sa balay. Tadyak kayat ti umutag. Ay, jakla kayat ti utang nga utang, Mare. Oray siyak, maray. Jakmat kaya ti adda utang na. Ni Mari Tuyang, nagbigsa ti pakinakam na nga umutang. Bilibak man kan kuha na. Nagado ti utang na. Angem, ado mat ti agsingir kan kuana. Katuan. Ay, sana bali, Mare. Tanalaing mat nga aglemeng ako nam. Wan maray. Dayta ti paglaingan na. Ay, saan nga ta amabambanog nga aglemlemeng? Ay na, badong. Ipadas mo manday to'y t-shirt. Nangalaman dagitan. Inutang ko Manay, Kahit anya nga'y 1 month to payment. ay na, nagaduntot utang maya. Ipadas mo kitdain. Reklamo kala reklamo. Si kalangaro din ti alaalaak. Kit pangalam nga ti pagbayad mo iti dayta. Imbagak ay abayadak. Ha? Ilim mga tulatan no umay daag singer. Ano niya? Waraw, hadda ka di madlaw, maw. Makatudtudo na saa. Sana dayta panaway, tidak nakamatay. Hoy! Kabarbaro day ta t-shirt mo Nasayat mo, tanadlaw, maw. Bagay kumutlaan ka day. Bagay mau, at dating maraki ka. Kahit asino nga, tinatartaraki ka na kamay, kanyang kalmaw. Sika ata ba daw? Takabarbaro day ta t-shirt mau. Ay, katuwa na. Kadigdigos ko pa ya. Day tapay ti may isa. Nga angkel kaw, saan ngagdigdigaws? Kanawan baro abado na. Ay, sa dino ngay tinanggatangam iti day ta t-shirt mau. Inutang ni Nanam Atuyang. Ha? Nagutangan na. Tama panak mamit umutang. Angkangil, mapanta mamit umutang iti bado ta. Amo kuno sa dino ti pagututangan ni Nanatuyang. Sa dinaw. Ay, ibagaman. No kaya't mau, mapantay jay. Sa dino, ti papanan nyo. Ha? Nangag na tani antay. Ay, di talangan tay. Nangag ko, amapan kayo umutang. Ay, saan? Ada aya tungtungan mi akastakin ni Kwarog. Ay, awanan tay. Ah. Awan ti kasta tungtungan may. Ay, saan kayo amapan umututang? Naa, Di yu tultuladan ni Kumari Tuyang ang nagano ti utang na. Tanarigat ti agbayad. Badong! Ay, nagtagsunon. Ay, Anyaya ti... ha? Anya dayta? ay, andan pagbuyaan ta. Nangalam iti dayta tibay. Inutang ko installment. Kit pangalam nga iti pagbayad mo iti dayta. Makamuditan. Alaan, tulungan na kun amang bagkat tayo nagta. Tagbuya taman. Nakitam dya impagkat da marito yang kan kabadong nga inyo nag-ijebalayda. Ay, nakitak Indi sa agdaman ipod ijay lugan. Ti bigayam day jay. No kasta. Addan TV damari tuyang. Ay, nabayagan nga arapaap ko ti makagatang ko maititibay. Ngam, awan mo't igatang ko. Ay na, no siyak. Anu saklatan jay daan aradyok, Mare.
Iso ti pagdengdenggak iti drama. Nangalaan ngay nga ta ni Marituyang iti inggatang na iti dayja atibay. Ay kat damagem akan kuana. Ay na, makapakatawa talaga. Ay, unay mo day ta pa nagkatawa mong tuyang. Kahit makapakatawa gayam. Sana makapakatawa day to'y bubuyahin ta. Drama day to'y. Ay, kunak man no makapakatawa. Di mo lang maawatan day. Drama day to'y. Kahit bay anak ka nila tangag katawa. Kaya't ko nga ron katawa. Adag tuk-tuk tao. Nanatuayan! Siyak da itoy! Ha? Ay sos, di nakautangak iti karni ti baboy. Umayak ag singir! Umay kano ang singir ba daw? Kita pa ating bandel ka ngay. Kahit mapanak aglang mga ibagam nga awanak. Aglamang ka man ay. Nanatuyang! Ay, pagulbudin nakmanin ako na akon. Nah. Umayain! Ninanatuyang ngay! Awan, rimwar. Ay! Anya nga oras nga agsubli! Ay, mabayag pa yung agsublay. Diyak amaw, nun niya nga oras. Ay na! Kasanungatan ang masingir ko di utang na. Sapay Jodit na ita! Maray, inmay ka di dita balayaw, di nagpautang kan ka iti karni ti babaw. Mas daawa nga ron, Maray. No kasanuan na amuan na ti balay may. Intudok ta may gayam nagdamag kanya. Si kakiti mo. Nagadunga itudom, jay pa'y balay may. Kat nagbayad ka, Panggapwak ngay ngagbayad. naa, saan ka manin ngagbayad? Ilam mga manin bay ama uma nga umay agsingay. Aray, adda ka di madlaw, maw. Madlaw ko nga abayan na. Oh, Ay, talagang awan madlaw mo, paray. ay, awan nga rod. Ay, Ay, anay. Apay nga binadekam ti sakak. di mo gayam madlaw abaro ti sapatos ko, Kaimbagam ko ba? Di mo badekan ti sakak. Kahit bagay ko mo lang dito sapatos ko, paray. Bagay mo. Nagsakit ti binadekam. Utang da ito'y paray. Ay, utang ipanakal mo pa. Nituyang kaw timutang. Kita ba? Jay TV may utang. Dagito'y baro abadok, utang. No agsida kami tinaimas, utang lata. Nalaing nituyang ko nga umutang kay. Mun nga raw. Ang nalaing mic, ngaglamag. Ay, makapasangit mo't talaga na ito'y boy-boyaon tabadaw. Ay, unay kamit tintuyang. Talaga, di mo mauawatan, ti buy-buyain tanya. Anyasan, oray man English, naglawag ang maawatan. Sana makapasangit na ito'y buy-buyain ta. Comedy na ito'y. Komedi aya. Isumay. Ay, komedi gayam. Ay, nanatoyang! Umayak man agsingir! Ay, sus. Di nakautangam. Ay, ilamang nakbatong darasam. Aglamang ka man ay. Ilamang nakunaak darasam. Agda magkapailaang. Ibaga kong king ka, awan ka naw, nituyang kaw. Ay Bakla. na! Amok nga da dito ni nanatoyang! Ilamlamang mulaang! Di mo ayan ang agdyan bagak. Ay! Sana mabalinda itoy! No saan pa lang agbayad ni nanatoyang, ireklamo kay di barangay hall! Ay iso at ipangibagam, iti dayta. Apay! Di na kaya't at talaga ti agbayad? Awan nga ro ditoy. Ay, ireklamo ko! Nagbayagan ti utang na! Ay na, Maray. Kapampanaw manan, jay nagutagap iti karne iti babaw. Ay amok amaray. Inlam mga manan. Siyak pa'y tekonam. Talaga analaing kang aglumang anya. Nalakalaang matiaglumang tatultulungan nak ni Badung ka. Ay, so matlagayam. Nay, ada sumungad ang nalabaga ang motor, Maray. Ha? Ay sos, isuday tadi agsingir kanyak. Ay naskan nga aglumangak. Nagdirit sumot, Maray, jay motor.
Ay, wag. Ay, saan na si Mardeng dito'y tersinam? Papanan na nga hingata. Ada siguro mapanasingiran dita abagatan. Sapay kumatasaanon adumagas dito'y tersinam. Tapno makapaginistorya tapay. Apay asinong dagiti nakapila ijirwar ko raw. Ireklamo da kano ni nanatuyang angkal. Ha? Amin dagita? Unang kail, Ay, nakautangan amin ni nanatuyang dagita. napakarami mo't daytan. Jay Bombay, nakautangan na iti 5-6. Jay sumarsaruno kenkwana, nakautangan na iti karnay. Ah. Jay mo't may katlaw, nakautangan na iti tibay. Jay may kapat, nakautangan na iti badbadaw. Ay, agasam nga dayta. Ilimlimangan na kano amin ida, numapandaag singir. Eh. Isungag reklamo dan. Ay, pastor kami na, kasaritak ida ama. Apay, papanamba daw. Kaya nakanungarod ang makasarita ni Parinteng. Amang ano adda masabat mo ditang agsingir kanya. Ibagam nga awana ka. Siyak lang, ti para ulbud mon. Kagtanya ngay. Agnom-numar ka magkadagiti ututangan. Wadain. Oray mababayin ako, nitikastangan aramidaim. Ay na din tumo lang amin mauman dagitang agsingsingayr. Mauma akto pa yan ngaglamlamang. Hop! Hop! Nawatim sa insinyas ka. Hop! Apay nga mintay sinsinyas mo pa ilang paray. Kabailang mo ti agsaw, ibaga mo na. Mangagngarod ni Tuyang mo. Saan na mangagparay? Kinood na tultuling na ni Tuyang kaw. Aya! Iso nga uri pigsam, saan na mangag? Ala, ipagamaw. May nagreklamo dagiti nakautangan na. Ha? Nagaduda. Ay, aduda. Ipabalod da kano ni Tuyang no di agbayan. Apay ipalubos mo ang mabalod gapo iti utang. Ay, saan mo ta paray? Ingkang garod ka sarita tabayadan na ida. Wan paray, ibagak na itaking ko na. Eh, tulungan kit ding agbayad ah. Ay, kituwin na no dalaki di pagbayag ko paray. Sige garod! Badaw, mapanak ijay tersina ni Marikwana nga. Si kapay lang tagbati dito'y balay. Nuad naman na nagsingir king kay Jay, kasanungay. Nanatoyang, umayak man agsingir. Ay, badong, ilumang nak, darasam. Ilang mga, bayadam kay den Jay utang mau, kababaeng. Nanatoyang! Way, no may agbayadain. Ala, inkabayadan na. Ilumang nak kunaknay. Inkabayadan na, intay kang katipagbayad mau. Lemang ka, lemang. Ay, nabayada mo di utang mo akarnay, maray. Wan amaray. Sana kun ngay mutang tagungot ni badungkaw. Diyan nalabaga ang motor day tao. Umay na kan samat singiran. O, nakita na kan. Aglemeng kan ijay likod. Sana kun nga aglemeng maray. Tagbayad akaw. Ay, adaya pagbayad mo. Inikanak ni badungkaw. Ang saan kun nga agutang pay. Ay, kat nasaya at matno kasta, maray. Nga may narigat ikanayon nga aglemlemag. Ay na toyang. Saan adakas ti umutang? Ngamnas ken abayadam daytoy iti umno a panawan. Tapno agtalinaad ti respeto kan ka dagiti nakautangan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
Na, Na. ay, inteng. Lima Agbilbilang mat ni pari badong iti kwarta na di ta paraangan da. Itay pa'y nga ron. Ay. Di mo lang may ibusan ti bilbilangan na. Win nga rod ah. Ay, ay. Ne. Ay. Nay. Sangaribaw. Ay. Na. Isang ribo. Sangaribon tumaday. Ay. Na, Sangaribo sapay maday. ipigpig sana ti panagbilang na. Aray! Nagadwa sangaribo ko naman. Na. Nay, ay ada ka magam dito paray. Apay. Itay ka pa'y abilang dita kwartam. Makadlaw kami na. Nay, apay masikuran ka. Kit ado nga ron ti kwartak paray. Ipangag mo pa'y ti panagbilang mo. Ipakpakitak pa ya. Na. Kita amot kami na paray. Ay. Sag sa sangaribo da ito igam ko a kwarta. Di mo ipakipakita man ta kwartam. Tani, awan makukwartam eh. Maditi pampanunutin nyo anya paray. Na. Hulda pundak sa amitan. Ay, di mo ipakipakita day ta adu a kwartam kunak. Ay, umapal ka lang mo da. Na. Ay, maditi kasta paray. Ipaspasikat mo. Badaw, ayan di naglakwam itinatang. Ada dito'y bulsa ka. Apay abiro ka. Ikanak man iti igatang ko iti kasapulan diti kusina, tanay awanen apulos. Anya ti awan. Awan ti mantika, soy, suka, pati rikrikado, awanen. Adtoy, ti 5 pisaw. Anya, ano ngay deta 5 pisos? Igatang mo iti suka. Limlima. Adtoy pa'y ti may sa 5 pisaw. Para iti mantika. Kan adtoy pa. Ay, sos! Nagado ti kwartam. Sagli 5 pisos lang. Ti ka ba ilam nga itag? Ay, kit i-budget mo mutin ah. Kasano ang may budget ka? Kat awan pa'y bagas. Dahil ta tinariga king kakay, tuyang. Di mo amo ti mang diskarte iti panagbiag. Anya diskarte asasawam. Kat awan nga rod kwartak. Utaang mo na di bagas. Total, kumarin mo jaglaklakaw. Ikanak iti paggatang ka no saan? Usto dahil tan intigaw. Dawat ka la, dawat. Ay, awanan na bati a kwartak ta dinawat mo aminan. Ne, apay nga agreklamo ka. Kat mapanak nga rod gumatang iti masapsapul dito balay. Agibati ka kumaman. Ura igatang la itikindi. Ay, adula amin akin day asasawam. Imbag pa ni pare badong tanagado ti kwartana. Di na sa pa'y kabailan a bilanganan. Umutang akman, nanakwanang. Anya ti utang, suleng. Umutang akman iti mantika kan inam nga itlog, nana. Ay, oo na yan, suleng. Nayo naman ang ti utang man. Awan pa'y nga min kwartami, nana. Sana balay, agbayad kamin tulat na no adda kwartami. Alaman langan. Ay, wan gayam. Imbag pa'y ka no datataba dong tanagado ti kwartada. Ribo-ribo ka no. Dandan ni Dida ka no mabilang. Nagkuna. Kasta tinangag ko asaritaan da kapitan ken nana banang. Idi limabasak iji paraangan da. Ay, kasta aya. Oh, di nasayaat. Alam nana, mudtuyan jawt utangag. Tain na kon. Ang mga nuwag sangsangit ang dyan anak ko tamabisinan. Alawon. Mabitlaang. Ikan ka man laangan. Ngam pangaasim tagbayad kan taw. Wen nana, ikarik day ta. Ay namaray, nagadumot day talista amon. Nay, utangam amin dagita. Wanan amaray. Kano nagado kano ti kwarta ni Badong Mau. Di na pa'y kano mabilang ti kinaaduna. Adu nga agpayso ah. Ngam di nakmet kayat nga ikan. Aya, Iso nga umayak pa'y la umutang amaray. kasanom nga ron ita amabayadan ngay. Ay, Gumatang akman, marikwanang. Imbag ka pa'y mari, gumatang ka. Adda nga rod igatang ko. Kitaan niyo, oh. Inted ni inteng apaggatang ko. Imbag ni Kapitan tamangtad iti igatang mau. Win tanalakamot adaw-dawatan ni inteng. imbag man maray. Ni badung ka. Ay na, permiti imot na. Isu nga ron nga umay ka umut-utang. Sapay kita man day talista amnay.
Nagatidog, nagadumay. Ay na Marikwanang, pautanga mon. Kaasimot. Masyanak nga road. Takita man day tarupa nanay. Nakunos. Kasla makalulwa asaan. Anya ang makaluluasaan. Talaga mo't ang makaluluwaak. Apay nga main, asan na ka nga ikan iti kwartam day jay abadong mau. Wen ngagpayso, mare. Imot nga raw. Ado nga agpayso ti kwartana. Ngam di na makayat nga ikan. Ay, masapul nga rod nga agtrabaho ka mo't. Pagtrabahuan na ngay maut. Ay, kaasi ka maut, marituyang. Enteng, mangantan. Mapantan ija kusina, ta nakaluto akon. Ay, jak kaya timangan. Ay, umay kakit din ta intamangan. Kan apay aya, amasuron ka. Dawat iti kwarta. Ita, awanan ti kwartak. Ay, di ka din masuron. Intamanganan. Sa anak ababisen. Ay, paboritom dya inlutok asidaan. Ah, Karne nga dalaok na karne kunaman. aya? Ay. Wen. Uray dinawatan ka iti kwarta. Tanaimas ti sidaan ta. Ay, intang harod manganin. Awan pa'y gana sa mga mate. Anya mo dato asidayan ng ngay. Anya dato inluto masidayan. Bulong ti parya. Nga dalaok na abo nga ti parya. Apay. Nakapapait, mate. Unay ka. Na, apay nga agreklamo ka. Diyan na imas kumamot Na, apay. Adaintan mo a kwarta. Nagrigat tupay ti dumawat kun ka. Ay katagbiro kamot iti kwarta. Saklamin ang tiyan mo mapagdawatan. Ha? Kastagaya ma. Adan tula kwarta ka. Huyo ka kanya! Nimot na natuyang day ta umasidig dito'y paraangan yung nanabanang. Nakapanimid na magmag na. Mabitlaang takasaritak. Maray! Ay, Maray! Malas ka no, tinakapanimid. Ay, awan mo ngamin makukwartak maray. Apay, pulos lata adi nakaikikan ni badong mo. No inikanak ay nakaisam ak kumaitan. Ayun niya, nanabanang. Ay, tulungan man kit din ni nanatuyang amakabirok iti pakitang danan na. Uray siyak, kayat ko kumamot ti makitang dan. Ngam adamot ngamin anak ko nga awawir ko. Marituyang, anya ayati kayat mo at trabaho. Sa anak ngagpilpilay maray. Mapan ka makigapas, nana. Ay ingkakit di makiraep. Sa dino dagita maray, tamapana man. Ay, pare. Agtugtugawak lang dito'y pare. Timabas mo't ite ni Marituyang. Mapan ka nung makiraap. Ay, ikam ngamin iti kwarta takaasimot. Yak narod kiyat nga ikan pare. Suruan na kiide. Na, an-anwom day ta nagadu a kwartam. Talaga nga do ti kwartak pare. Kaya't mau ta bilangag maneng. Ay, saanan? Ay, kastoy nga awan makukwartak, nay. Bilangag kiide dito siyang wanam. Ay, makapanunutak iti maden, nay. Ha? Pumanaw ka ditaw, eh. Day talagpaspasi ka tiyamo. Lumabasak pa'y dito'y tersina, maray. Mapan ka makitang dan. Wan amaray, inaldaw day tuy. Ala, dumagas kanto tao may ka makiistorya kada kami ka ni Maribanang. Inton masangok amaray. Adun samot tanti kwarta, marituyang. Inteng, mapankan ija barangay hall. Ibatik to'y kwartakan ka. Ay na. Ay, maragsakan nak inteng. Tauray jak dumawat iti kwarta kat ikan naklatta. Una? Ta sigurado ana imas tumanan ti sidan inton madamdama. Sige, nasaya at mataikan nak iti kwarta.
Panagkunam nga ta, Maray. Nakaurnungan ni Marito yung itibukod na kwarta. Apay mo't anak ko namday ta, Maray. Kasano, inal daw ang lumabas di Teresina kamapan makitangdan. Aya, Awan apulos langan na. ay kat adu nga ruti kwarta na no kasta. Kasanuntungatan ni Kabadong, no adan kwarta ni Marituyang. Subsubaybayam mo, akas la dramaan niya. Ilapan man ito inapuyan. Kaya na makaungatan na ito atuyang ah. Tuyang! Na, kasana sumungbat. Tuyang! Huyo! Na, anya nga huyaw. Ha? Huyo, kuna! Hapay ngagsagsagaysay ka. Ada pa panam? Adda kwarta kon Badong. Ha? Iso huyo ka kanyak itan. Ha? Anya? Kunaken kay day. Ano maadda anak iti kwarta. Huyo ka kanyak. Apay, nalipata maun. Ala, aglisi ka dita pag na tamapanak man mang restaurant. Ay, isuro ng muda. Ha? Ano sam atimangan iti kilaban? Ay, na yan ayat ikastoy apa nagbiag. Ay, naimbaglaan ng tada ka sarsaritak. Nagpagnapag na kami dito'y anak ko. Katnay, nakaturog matan idi inubak. Iso nga itugtugaw ko pa'y lang dito'y paraangan niyo Taurayak amariing to'y anak ko na nabanang. Ay, katuwan nadagsan mo't noob ba ta anak mo. Sakit magmagna kayo. Sapay medyo adayo ti balayaw. Wan nga rod nana. Sapay dandan inti pa nagluluto iti pangal daw. Ay, huwin nga agpaisaw. Ay, anya nga tamot ti ilutok asidaan. Day talaang ti problemaam, nana. Day talaang kunam, kat no nagdagsan na parikot day ta. Labsan kayo, pay! Nay, nakasukat ka mat, Marituyang. Mapanak man mangan ijay restaurant, ijay ilay, maray. Imbag man, nana. Kundi restaurant ka. Ngamsyak, awan pa'y na iyo mas asidaan may. Siyak mat, problema ti sidaan may. Ay, jak amo na niya ti ilutok. Apay, ang may saka aya, Marituyang. Ayan ni Badong mo? Ay, makaamumot iti biyagnan, maray. Anusan na ati mangan iti kilaban. Mangan ni Pari Badong iti kilaban? Apay, saan mo nga isurot amang restaurant? Adamot kwarta na. Di makaamumutan iti kanan na. Ay, sino ti masabata? Di Badong mate? Ang sangsangit wano agkatkatawa. Ay, bayam. Uray siya kadyak maawatan day tao. Ay, Pari Badong. Ay, pare. Ay, sikamot day tamasabat, may. Apay na ibusin di kwartam. Ado pa iparay. Na, Sa kaagsangit. win nga road. Dito yang ka. Ha? Ay, ano? Imbati nakmutan paray. Ah. Napan ng restaurant na may sana. Ay. Di nagsamot tungtungunan paray. Ay, intay, balakada mun Balakadan ka kasto. Day takit nga men, ti imot mo kanito yang. Ha? Ay, aywom nga min Usaram day ta ado nga kwarta mapangay ayom. Kasjay. Wen, Pari Badong. Ingka ay wen ni tuyang mo. Armam kit di manen mapalin akasta. No isot ti pakay ayo ken kuana di sigay. Uno saan? Agkanta ka, haranaem. Uray tulungan ka. Sino nga tagkanta? Uray siya ko na. Kita sino nga taggitara paray? Una yan. Siyak manin. Siyak aminin. Ayos lang king ka paray. Manungay ti itangdang ko king ka. Total, adumat ti kwartang pareha niya. Igatangan nakto iti masarap na pagkain. Uno ulam. Kasjay. Ay, sige paray. Nakasagana nga gastos.
Tapno saan mapukaw ti panang dungo na kanyak ni tuyang kaw. Sige. Taagawit kami kanibanang. Tainak agin sayaw. Tapno napintas to ti kantak. Na. Sige pare. Hingga nga rudin agin sayaw. Taintaharanaan ni tuyang kaw. Ay natatabadong. Ala, usaram day takwartam, tapno maayayom ni nanatoyan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Yan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molang. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayun na hindi kastuya kasgasat ko na yan. Na, Ay! sapay mo't anak ko nam ti kasta, kwarog. Agibusan ti tawain. Agtugawan ti barwatawain. Ha? Barwatawan to manain. Manayunan to manan ti tawan kaw. Ngumawampay asawa. Na, Kapitan, Eh. adda inyawat da kanyak. Invitation card magpara kada kayaw. Sino day ta? Ay kabasa Ay, mabitlaan. Ni mo engineer Nardo Gayam. Ha? Ay, ikasar na gayaman, ti nobya na Black Beauty. Ay ha? Apay di mo amaw, kano taga Nigeria ti nobya na. Ay itala amaamwak dayta. Kanya tararamidam dito ay kuwarag. Ay kahit agsansanoong lata na dataw. Tataba daw. Anya. Nimbag ka ba'y? Tatan asawam. Na, apa yan? Nagibos man ang titaway. Barwatawan tumanain. Ha? Manayunan man ang titawan ka nga mawampay asawa. Apay maluitan ayat itawin mo, kuwarag. 60! Ha? Apay 60 mo na ya. Naulaw ka na talaga, kuwarag. Ay, panagunayaw at dabay nga tamangayat kanya. Ada ko nam ngamin na. Mabalin mo pa iti sumambaw. Ubing ka pa'y kuwarag. Awan pa iti 6 time. Di parikot ka. Ang mga awan mangayat kanya. Tataba daw. Ay, ipadas mo ngamin ti agarem Di ka maawalan itinamnaman. Ay, maragsa ka na panang. Taapay, Inteng. Sakti may saan ninong. Dagiti agkasar. Ket, ay sus, pakaidayawak day ta. Ay kat mangisagana kamutten iti regalom kadagiti agkasar. Ay, una ta, intun umay alawas ti kasardan. Sa dino ngay ti pakaangayan ti kasar. Ije kanumo ilata lugar da engineer Nardo. Iso mapantayo When imbitado tayo mo, di mapantayaw. Ay, inakman kita ni Kwarong. Ta isunto ti agdrive iti lugan taya. Aw, ato iti 5 pisos ka kagawad kwanang. Anya ti gatangam, kwarog. Igatang ko amin day tayo tikinday. Anya, pangtedam kumangay, kat awan mo't anak mo. Dagiti anak ka kagawad. Ay, marwam dagiti ubingken kano kasta. Di kagdanag. Tapno muyaw. May aywa kamin kadagitang ubeng. Sa bagay, adakan kaday takwarog. Gampanag kunak, tinapay laang ang tigatangam tapno mabsugda.
Pala kadagiti at danak na ang kalinteng. Ay kat mga asawa kamot ngaminin tapno adan tumot anak maun. Mabalin ka di pa iti kastoy akalakay kawangkay. Ay, mabalin na! Aya? Nonyat inararamid mo ngamin Taita ka lang agpanunot. Ay, agbababawi ak nga rodang kail. Ay. Ay. Nangasawa kumaiday. Un kuma. Ay, un! Dumaray tayo iti kasar ni Engineer Nardaw. Ha? Intay to makisala. Tapno makiam-amu ka man kadagiti madanon tayo ababalasang ijay. Mabalin ka di amamuan ti madaydayaw anagan mao ading. Joy, tinagan ko, Uncle. Ah, ay, mabalin ka di nga awagan naklang iti manaw. Ha? Baruak pa'y nga main. Anya? Kasta ka di? Anya nga'y tinagan nyo. Siyak ni Kwaraw. Taga-kabildata na. Uncle ko ni Kapitan Inteng, ading Joey. Ay, kasta ka di? Ay, asino di kanayon mo nga isa lakwar. Ni Joey ang gail. Iso ti kurusunadak nga asawain. Ha? Kinububing met nga dayong umsika. Ha? Tay padam kumamat iti tawon na. Kwa? Ay, sus. Ay, manot tawon mo. Ubing ki di tipil. Ay. Siyempre mo ta ang gail. Kasanungay nga aganak, no nataangan, wano bakitin ti asawa. Ay, wala niya. Ay, wala. May tama ka. Awan na ka din ti sabali nga isalam manong kwarong. Ay, Joey. Feeling ko nga, men. Siksika lang ti babae dito sa luna ni Tarabi eh. Iso na di ka kumamasdaaw, no si kakanayon ti umay ko isala. Orni kamatan niya. Ha? Manong kwarong. Ay, saan man. Agpaiso ti bagbagakan ka ading. Madamag ko man. Adda ka di elf mo? Ay, ada ah. Ada ba'y dakil na mansyon ka, oh? Ay, talaga? Ay Mm-mm. nga, bak nang kamadgayam no kastamano. Bumarbango na. Di pa ka din nauman ni Kwaro nga makisalsala ni tasalunan, pare. Ay, siguro. Awab pa'y mga imay dito, eta. Itaman pa ang makipatpat na nga makisalsalan ni Kwaro. Patukar ta pa'y mga gamin. Ay, sigurado ang aron nga bigbigat ni Kwaro. Nangaming balasang anam amunak Kanya. So, may lagaya ma. Hindi na mapanawan iti salunan. Hindi pa'y kumarabi nga gawin tayo. Ay, Iwala na amunan ti turong na iti matanak. Uy, unay, hindi ta Kwaro. Parang makaasawa mo din at di ka anak para. Mala, sapay ko mga ron, pare. Agsapan, Joey. Panag-aawi lang dagiti babarukan babalasang. Oray siya, kaya't kumatan ti agawid. Makaturturog ako manong kwarong. Nukas ta nga raod, itulod ka ni Jembalaya waday. Adalugan mo? Adda, no kayat mau, itulod ka pa'y nga agaway tapno makitak ti balayaw. Saanan? Kabailak ti agawid asisyak manong kwarong. Ay, kano ta nga taman nga agkita. Basta, umay kanto pumasyar ijay barangay mi. O una, basta si katiga po na. Umayak to pumasyari di barangay yaw. Urayan kanto nga rod manong kwarog. Alahag man nga rod ti cellphone number mawaday. Ay, nakalugan kay amin dahil paray. Woo! Awan na batin. Wan, pare. Bagamon kan ni Kwaro. Tapaandaran nan, tuylugan tayaw. Agawid tayaw. Nasayat nga raw. No, datay aminan. Masapol ang makaawid akaw. Tanay, adda manukaw. Saan laang asika, Marituyang? Adamot baboy ko, apakanag. Ay, mala. Paganda remon kwarog tain tayon. Nay, apay ngay. Di mo la sumumbatan, kapitan. Kwarog! Ay, nakaturog mo gayam. Ay, sus, asino nga ti ag-drive? Naa,
No awan driver tayo. Urayan tayo makarig sa tayo gawin. Ay na. Dilakad mabalinan nga uray si kanti ag drive-in teng. Mabali na. Siya kung tag-drive na ron. Sigay, kapitan. Sublatan na kanton ijay dalan, inton makareay. Impabigat yu gaya man tinagawid ka ba dong? Ay na, win maray. Inururay mi pa ngamin ni Kwaraw. Anya? Kasi nagpatpad na ga nakisalsala. Ay, impapas na nga ro tinakisala iti babalasang. Kuna ni parente nga da kanunam muna abalasang. Ay, kat barang no makaasawan ani Kwarog. Sapay la kumaamaray. Tapno saan nga umapapal iti at da asawa na. Kan nasaya at ni Kwarog kadagiti ubeng. Patsyak nga umapal kadagiti kapatadan na ini nga ita, kat adaan-dan itian na. Pinanawan ni Kwarog ti baro atawin tayo dito'y barangay Kabildatan, pare. Nagpakada ang mapanakano darayan ti baro atawin iti ayan da Joy. Joy gayam, tinagan tinamam muna abalasan. Diyak kumakayat nga magpilit. Binaybay ako na. Madanagan nga main, tamanayunan man ang titawin na, kit awan pa'y asawa na. Lumabas kami pa'y tatabadaw. At damot kadwa mo, Kwarab. Wang tatabadaw. Iso ni Joey. Kahit papanan nyo ay. Siyempre, hindi balay ko Agayan ayat kamin kini Kwarog, tatabadong. Agkasar kamin ton. Oh, Ha? Nukas ta. Ay, bilibak ni Kwarog Joy. Apay, pagkunaan nyo, tata. Uy na, taisala na, iyawid na, asawain na. Ay, bayat, Joy. Naimbag man, takinayat dayjay ajoy ni Kwaraw. Apay, nakaskas tao ka day. Adayo nga may nga ubing ni Joy ngam ni Kwaraw. Ay, kat anya nga iti pakasignaram iti day ta. Kat saan mo't asi kati makidin na. Kasla nga min sa anak amamatay, akayat ni Joy ni Kwaraw. Anya, Iso ti bagbagakin ka nga uncle ka, Joey. Di kapitan ninteng. Pudno ka di, Kapitan Enteng. Putno. Apay ka day. Laklakay nga min ti panagkita kin ni Kwarog ngam da kayo. Ha? Putno day ta. Ang awan mabalinak ata isumot nga raw. Ti rebeng na nga awag kanyak ni Kwarog aka anak ha. Kastagayam. Ay, sige uncle. Tamapan kami pa ijay balay ka o ni Joey. Sige. No mabalain. Agkalay sa kay kit din iti mabit. Ay, talaga kasta uncle. Di kay matanagan. Pagsaritaan mi pa kini Joey ti kalay sa amin. Ha? Daytoy ti balay mo, Kwarog. Wen Joey. Kunam amansyon. Sorry Joey. Kung kunaklaang dayjay kan ka, tapno mamati ka kanyak. Ay, salbag kakit di. Ulbod. Manangalilaw kagayam. Kagura na ka day. Talaga. Asino mati saan agumura itikaskan ka. Ulbod. Ay, naramid ko lang tikas jay. Kaputay ayatan ka, Joey. Nupod numat lang ngay ayatin nak. Di nak inulbudan, Kwarog. Ditakan. Manipod ita. Waswasan tanti amin kadata. Ay, Joey, di nakpanawan! Joey! adda ka man dito tersina nga agbarbar tay Kwarog. Just kikit titikas to yabiyag. Kaya't kunti sumarating nga umangas. Ay, sana Kwarog. Day taki din ti pagkitilamit ti biyag maw. Ay, agpilpili gaya mitibak nang day siya babae. Anya, Hindi na magnangamin kanyak no adda ka no elp kaw. Kat kunak nga adda. Imbagak pa nga adda mansyon kaw. kahit Hindi na mo na tiyag paisaw. Awanan. Uy, nasuwas nanti ayan na yat me. ay so malagayam
Uncle. Ay, agsardeng kang agsagsangit man. Ay, masapol ba ka di nga ibalik ka syuda ita? Ay, basol mo mitlaeng. Kasi kanto mga min. Ay, no agaram ka iti balasang iti sa bali a lugar. Ibagam nga menti ka sa saad mo iti biyag. Uncle. Aga simtay bagam adakal ti mansyon mo. Ken adail mo. Ken awan mo. Ay, isong agbalbaliw kan. Tapno makaasawa ka. Unang Uncle. Jaktun ulitin ti agulbaw. Ay, kwarog! Saan ngamin anasaya at ti agulbod? Husto ti ko na ni Kapitan. Nasaysayat no ibagam ti pudno akasasaad mo iti biyag tapno awan romswa apariko. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Lyesha Tumlid. Ken iti direksyon, VG Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa di naman ang tipapanan, nakarubot ka, Mike. Mapanak gumatang iti kanen ti pusa ken asaw. Kinunak to mga isardeng monte agtarakan iti pusa. Kada asaw, nga nagtangkam mo ti ulam. Isula ti paggasgastusa man. Isu dati ayan ti ragsak ko ba daw? Isu adinak kumakunkontraan. Kasla saan na balay ti tao ti balay ta. Balay samot ti pusa, kada asaw. Kasla isudan ati panakaanak ta. Tawan ka nga rod anak ta. Apa, hindi ka mabanbannog amang tartarakan kada kwada. Sa anak to amabannog ba daw? Ay, makamu ka man langan. Basta di nakiramraman nga agtarakan kada kita atarakan mo. Kag saan kamot nga iramraman? Oray tigat-gatang ko iti kanenda. Kat sa anak mo't adumaw dawat ken ka. Isu nga rod nga ikarkarigatak ti makitang tangdan. Tapno laeng adda maigatang ko iti kasapulan da. Ay, adamanan pa umay abagyo, Ay, Enteng. uun ka ron. Iso akasapulan ti panagalip ta. Ammo mat siguro dagiti bumarangay ti araramidan da. Ay, uun ba't banang? Amudan asaganaan ti pa umay abagyaw. Amuda apalagdaan ti balay da. Ken adumad dagiti mangburburasan kadagiti mabalinan aburasan amula da. Ta sayang ba't no mabagyaw. When kahit agan-anad kayo mat nga opisyal ti barangay. Ammo kada kayo ti kang Ronana mangkita iti pagsayaatan dagiti bumarangay. Ay, uun banang. Gaputa day ta ti pagrebengan may. Badaw, manganta masapa. Amangan numaawan inton madamdama ti kuryentay. Tapa umay ka nga ruden ti bagyaw. Wala nga ro din aggaukan. Ay, mabiit man laeng tarumwarak. Itay pa'y nga damang mangag ko nga uni ti kuting di tarwar. May bayamaw, mga takidain. Kaasi damod, nang runakit adda pa umay abagyaw. Amangan no adda manen nagibulang iti kuting di taasidag. Ay, talagang awan konsensya dagita nga gibulbulang iti kuting. Saan dala ko man nga tartaraken, no saan damot akabailan nga asikasun ti anak dagiti taraken da. Ay, salbag dagita nga gibulbulang iti pusa. Agasang may dagita atalo ako tingay aywana. Kitaem na ibadong, nagpipintas ako ting. Saan nga ta masayangan, jay nangibulang dito. Ay natuyang nagadun ti pusam. Anya nga rod nga iti kayat mo nga aramidag. Jak lakit di makaturog amang dengdengag iti sangit dagitoy ako ting no baybaya. Ay, diyak amuking ka. Mapagkaki di aggaon tamangantan. Ay, mabiit lang tapaggatasag pa'y dagitoy ako ting ta sigurado ang mabisindan.
Anya, uno na umpayapakan ng dagita, ngam data. Sana bali saan tapay mo't amabisain, tanangan tamot itay aldaw. Dagitoy ako teng, jak amaw no anya nga oras anaudi ananganda. Anya, Nalpas mo't laangan ti bagyaw, inteng. Huwag nga ron. Ay, ngam ano ti dinadaal na pagtaangan kan mula. Napigsa ngamin ti angin. Ay, wen nga rod Ay, kaasimet, dagiti nadadaulan. Iso nga ron. Ala, ay agrobwat ako na mapanak edi barangay hall. Sigurado nga ado ti maaramid ita. Ala, kat agan-anad ka, inteng. Naimbagag sa payo, Kapitan Enteng. Ay, da kayo mo't gayam, Doña Maxima. Nakaumayak. Takayat ko nga agita diti donasyon. Sige, idisuyon day ta nakakarton nga awit yo. Oh, Doña Maxima. Dilata ken noodles na kita, Kapitan. Ken agita dakpay iti cash. Para kadagiti kabaranggayan tayo anasalanta ti bagyo. Ay, agyaman naklauna iti kinaman nagtulong yo, Doña Maxima. Awan na nyaman na, Kapitan. Pagkaragsagak ti tumulong kadagiti kabaranggayan ana apektaran ti bagyo. Ay, mangnamnama kayo adumanon dagitoy kadagiti na apektaran iti bagyo, Doña Maxima. Ada pa nagtalagkukan ka, Kapitan. Ket amok adumanon dagita. Naggapuan ka de dagiti inwarwaras da Kapitan Adilata, noodles ken cash kadagiti na apiktaran iti bagyaw. Naggapo kan ni Doña Maxima. Talaga ama nagtulong dayjay adonya. Wen, Maray. At damot ngamin amin dagiti anak na ija abroad. Isong agmay-may sa iji balayda. Wen, kasmutlaken ka Ay, narigat yung may sa maray. No, paymat asaan nga alaan dagiti anak na ija abroad. Ang mga no saan namot akayat Ang mga no kayat na tiagnaad dito Pilipinas. Sa bagay mo't kit di Ken may mayat no agnaad ditoy. Tama iparabor na pay dagiti blessings na kadagiti kabaranggayan. nakaluto magaya man nito yan. Muna ako namangan. Nakita ka makumikom ka dagiti pusa na. Nakita ka padpadidyan na dagiti kam ampun na lang ako teng. Mga dakidain, sumarunto na mangan. Ay na, nagbanglo to'y karne alinuto na Nangibaga akanum dayta. Apay, sana masida dayto aya. Sidain ti aso kan pusa dayta. Ay, unay kan. Anya nga nga ti sidain ta. Apay, at dainted mo nga igatang iti masida. Gaputawan inted ko, saan ako namangan. Kay makitangdan kamut tapno adda igatang mo iti sidaem. Nagswerte mo tindag ita pusa. Kada asaw, tanaimas ti pakpakan mo kada kwada. Italaeng ama kasidada iti naimas. Ita agawan pay ida. Ay, una yun tuyang. Napatpatag sa amot tindag iti tarakan mo. Ngam iti siyak nga asawa. Kaasimot dagitoy akuteng. Awan inada amang papudot kadakwada. Iso akas lamalamlaminda. Irwar kumankit dito'y kulungan da. Mapan ko ipapudot ida iti kainitan. Tapno mainitan damo. Sigamat ti malabasak dito'y toyang. Apay dagita ako ting. Apay nga inruar mo ida. Kwa nga men, Doña Maxima, napidot ko dagitoy akuting nga imbeleng da. Masyanak, iso nga inampun ko ida. Ipainit ko ida, takas lamalamlamin da. No kasta, pet lover ka? Kaslakastan Doña Maxima. Uray syakmat, pet lover ak. Ada talo nga asok. Imbagken ka Doña Maxima, tasan mo a problema ti ipakan mo kadakwada. Syakit ag problema akno kwa. Iso nga agreklamo ni badungkaw. Aglalo no kastoy nga addamanen baro nga ampun kaw.
Apay, manuaya ti taraken mo. Talulaang ti asok. Ngam ti pusa, sangapulo da aminen. Sa ita, addaman ng talo nga ampun ka. Tangay nasingpet ka iti animal. Ikan ka iti igatang mo iti taraunda. Agpaisaw doon niya, Maxima. Sanak nga gululbod. Mabit lang awatam to'y 5,000. Para kanen ti pusa kinasum dayta. Ay na, agyaman na klaunay doon niya, Maxima. Nasingpet kayo talaga. Kun agdinamag ti kinaman nagtulong yaw. Gaputa amok mo tirigat ti adu ti taraken na. Adda pa panak ita ba daw? Isu asikapay lang ti agpakan kadagiti aso ken pusa, Pagan anok nga apakanan dagita atarakan. Napatpatagpaiking ka dagita tarakan mo. Ngam iti siya nga asawam. Tangdanan ka amang pakan kadakwada. Hagpaisaw? Wen, naluto kun ti kanenda. Nakaluban ijay lamisaan. Laukam tulaangan iti innapawi. Ay kit sige aharon. Basta saan mo liplipatan ti tangdan ko Awan ka dito yung luto, masidak. Si kantumeten ati agluto iti sidam. At iti tangdan mo amang pakan kadagiti asaw ken pusa. Kumatangak man iti tuyo, Maray. Nay, itapan pa'y asika ti umay gumatang iti sidaen yaw. Apay, awan ni Marituyang. Awan, at napanan na. Imbag pa'y kay dagiti tarakan na. Tamailutwan na iti sidada. Hangam siya nga asawa na. Di nagpay mailutwan iti sidain. Makaamuak ka nun nga agluto iti kanag. Talaga abilibak mo't iti kinaanos ni Marituyang kadagiti taraken na. Umadon ti tarakan na, Maray. Takasanaw, pidutin na mo amin nga ibalang da apusa. No asino mo't nga mindagita naglay nga agibalang iti pusa. Mas dawak nga raw. Agtarakenda, sada ibalang ti anak ti tarakenda. Irresponsabli da launay, Maray. No saan da ko maamanusan, di saan da nga agtartarakan. Ngarod adtuyan tikat gatangam atuyaw. Aguray kayaw! Salpag kayo, mate. Ay, unag malaidan na pakanan. Tapno sumardeng dan amyaw-amyaw. Sana balay, nalutom ni Tuyang ti kananda. Laukak-laka nun iti innapaw. Ay, lukatak ti nakaluban na si Dada iti lamisaan. Dalem mo iti manok na itay. Ay. Naimimas pa din ti si Dada dagiti pusa. Ngam iti siya. Ayam mo kong ti haramiday. Diyay tuyaw ti ipasidak kadakwada. Katsyak ti agsida iti dalem ti manaw. Naglaing ki din dagito yung pusa. No'y suda ti agsida iti naimas. Pinakan mo ka di dagiti taraken ka. Way, Apay ngay akasla saan damot anangan. Miyaw damot amyaw. rawit mo dagita apusam. Kasla saan da, mabsaw. Nagrarawid da. Nga mawan mo pakinabang da. Anya nga awan pakinabang alablabi daw. Si kaman nga raw ti agtiliw iti utot kas kada ulag nga umasidag dito'y balayta. Anya? Dahit ti serbi ti pusa ba daw. Iso asaan mo nga ibaga nga awan pakinabang da. Nakaumay kayo mat, Doña Maxima. Anya ka diti maipaay ko kada kayaw. Imayag, tada kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta. Alalaan da ko dagiti anak ko ijay abroad. Kat parikot ko dagiti asok no sa dino ti pangipaiwanak kadakwada. Anya ti kayat yu asawan Doña Maxima. Gaputaan mo kapet lover ka. Sika ko man ti panghipabantayak ka dagiti asok. Saan ka madanagan? Pauitan ka iti binulan para iti kananda. Kanan matan dagiti tarakan mo. Kan saan laday ta? Adapay sweldo. Ay katuan Doña Maxima. Nagmayaten ngay. No kasta, itulod ko nga rudan ditoy inton bigat dagiti talo nga asok. Wan, Doña Maxima. Nagampun ka manin iti asaw?
At datangdan kaw amangampun ka dagita. Saanen amasapol ama kitang danak, gaputapaw itanak ni Doña Maxima, iti igatang ko iti kanenda. Anya. Nagswerte ak badaong. Addan mang taod iti para kanenda giti taraken kaw. Sigurado ka, pauitan na? Inted nanto pa yun ti sweldok iti 2 bulan. Kastamot ti budget dagiti taraken ko iti 2 bulan. Isu nga adu ti kwarta kita badaong. Sana kun amapan makitangdan, asikaswaklat ta kanon ang naimbag dagiti taraken kaw. Napananman nga tan ni Tuya. Sa pay brownout mate. Ay magsindiak latan iti kandila. Ta mga anak kaw. Alas 6 ni tirabi. Hindi pa'y simang pa ni Tuya. Ay, mga anak kiday. Kalpasan na, maturog akon. Makaamumutad ni Tuyang itibiyag na. Ay, salpag dagitan nga aso. Taul dalaki din na taul. Disturbo iti turog. Bisa naala ko titurog ka. Ay, rumuwarak man. Tamapan ko langit pang-uray. Ha? Kaya nagasukmut din iti kusina. Ha? Nalipata gamit ni Dapti Kandila. Maurura mo ti kusina, may. Ay, sumulaga mataul-taul na kiti asaw. Ay, darasig ka sa buwagan iti danom. Ti maurura makusina, may. Ay, unay kan ba daong dandani kan na uram. Ay, wan nga ro Tuyang. No saan nagapu ka nagiti tarakin mo nga asaw? Sana kumana ka rin. Oh, makitam itan ti patag dagiti taraken ka. Ay, wan Tuyang. Diyak idan ranggasan. Kin ipatag kumit idan. Akas iti panangipatag mo kadakwada. Ay, tatabadong. Napudno agayam ti aso. Isu arumbang at ratwam itinasayaat. Kan dagiti aminan atarakan ni Nanatoyan. Alas sigay. Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.